하오래 거기 chare pen do do I may am Muslim Satina Tagache ko. Thank you so much, especially I viewers. May am the comment period put no shinung shiba comment at the PB. But I had you both 2 chungi, Sanana Hawaja Chai have cigar. I very proud. My tea oire my teeth in Jack Chabadam Satina Harawiko, but at the same time, Satina surprising the shock koiko, Cage and Pana Hawaja Homburger Charambado. Vodka. Hello, mayam kamain toneri. Mayam ngasi se ay school de hala aga ngahak potharaga duga ngahak pothar rep ko. Gidi khotari ning change khoi na mana gi kupsu pi berek panena to gidi kupsu chaning mana loire ko. Then khale kupsu se chawa batam da video of ma chama nam ge hele ka. Adu duna ni kupsu charake to mayam da su ngasi gi dum te sa to bosing to so tum khatang wari shuna se mayam ko to yeng bin se mayam. Mayam kupsu de chaba haurage ko kupsu siga leire ado aise keno toring ko khe audre ko duduna dum cabbage ko na charani adu gidi ko kare gidi siga salad aino hotat tang to ba chana ngasai ai chana ga chak fried rice to bani heba ko adu dugi chana akut pu kitang lei ba duduna ina chana akut pa do jumgi garden de hek pa thabi ni ko thabi ga garden de hek pa khamen shin bi ga adugadi morok atek pak tawraga thaw hingba kitang hape adugadi shinbagi tamaktana achar gi thaw kitang hapchalaga ko mix tawre adugadi kenodi akhoi na mada ina haibane ba ko ina manang kupsu se shubada kitang morok shahan bi oina ko aduduna morok shadramina kok leire adugagi di ice hapaga thamme ko ka mayam ngasi se angak panumit haiduni ko angak pa aigi life to oire Sorana kitang patke. Light sige mga nila kang di ASM sa atin ang ngauna ga udra. Kupsu se keno akoy naman na same matam so ay tangre at gadi sigala aga so ay tangre ko sa tina hawi morok su kitang satak tawraga gadi ina mana ngari so happy ko akoy gitum jakpi ngari do kupsu da hapaga keno hawi ina ko ina mana tan happy rei haure khoi chare pen do oi me ngasi ai gi video da changes kara uramgani lipstick ai me am muslim satina thaga chei ko thank you so much especially ai viewers may am negunda comment pira putanung shinung shiba comment ngata pibire iko dutuna thank you satira appreciate tawri ko nakoina ai gonda nung shiba comment ibirakpa nung shina haibirak ko mayam do even correction da su nung shina hairaga tawbirak ko mayam do satina appreciate tawri ko mayam bu ai video bu encourage to be by video bu and appreciate to be do thank you so much and mayam na kay hai adum vlog kuting almost every videos and thangat paduka adum comment amad dum le ramani ko nangi nupa utri kai gina nangi nupa utlo haina I honestly I nupa se ina force to ning da bani have a copy because my video da jawa sathina pam deba even ai ki video se mana nambi batar di ko ina video ina blogging to ba ini to bo se mana video se nambi batar di aina khang da word suppose I hanes ja mane maming kau to khre ne ise kai no ga ma hang ba se dum vlogging tong na video na ma adubo khumo oye ba ko because mag du jamna uncomfortable oye ba ko aduduna aina dumaina uncomfortable oibaduga aina thoina force tawraga keno isau langsilaga force tawraga video yawhanbado dum nungai tabaduni ko hoi adum tapin adum changes ma kisula kani ko because ai shu blogging ina tawdringai da hana even akoi luhong baga chatpa matamda video camera ga namna bada mina video camera nambagi changakpada ka isa se mai ka lotion dana khochan dana tawi dana ko uncomfortable oi haina de dana ke slowly adum mane
ai haji dum comfortable oire dana ko blogging to bo khot pa video number YouTube hangak padagi comfortable oire e so I'm sure ai gi nupa su dum slowly adum mane jawrakani ko ma dum heirakani hai tare ko gaidi ai ja nupa su ya de video jaw hai ba adu shuma ki di ena tumin dum video capture tawraga hapni ahambada aina video ma ki hapda ko ma ki video da thumbnail da ma ki masak jaw ki bani aba adai ma se ai gi video se ma jing de ba ko adu duna kai hai adum YouTube hangbada ai gi video thoklak pada thumbnail la mai masak jaw ki bado mam shaw ki ba ka ma aina hydra na wonda ai video da jawning di ara do di adu ka ai gi mane masak hapa mi kari gi no ai jahol mi kai gi ma shaw ki ba ka duduna mathang aina du matung do gi di aina video hapa da because ai khangi ma tai gi video jing di aina aduduna thumbnail da ma ki masak hap traga du ma ki clip macha da ina hap ne ba ko to ma khang de ba ina clip macha hap du di aduduna aina any video nam matam da aina clip hap matam da su ma na phalong chendhoki bane ba ko camera da gi because ma khang da na ko ai video ji lowri ni kholi na aduduna video daw ba ko to uradi ma ka chendhoki ba ko aduna moi dum comfortable oi da banina hoji ki dum hapak khiroi ge ado moi na comfortable oi rakama tam da sure jaw hol lakani ko me mai dum wanga nga te leida cha dare mam salad mu taste hoge ko hore tum gut chame mok sagale and ngasi ki angak pa aina ngasi ayukta fried rice tawri haidana ko chana ga chak ka khabenshimi pura pulaga punjalaga fried rice tawi ba aduna lunch ki ai gi su pure sana gi su hape aina pa gi su thamame ba ko aluga aina hal school de hala ga nung thin doi na ngasi nung hangi chai nyang thong ge na lei bane ba do aina jum de e school de hala ga jum chang padai jum de gi tam chang ko da dam khange manam se aina pa hawai jar thong ami ba ma hawai ja chaning ne na aduga kai hai aina aingon de gi sana hana school le hale ba ko dana sana kamai to school kamai to re nungai bra adu kai di kisum char ba hangi ba ma chak chare aina chak chare kai nyang cha ge kai do kari cha ge ngasai gi fried rice ko kamule mu hu do chai ra natte hawai jar chai ma ki life ta ngasina aham bani hawai jar cha ba akoina hawai jar meat pa ko pa chawo se manam nam thi na ma ekdam mais ni ne ma ko ngawo tu mai to wi ni ngasi hawai jar thuma kamai na chara mi no ye du ai thom ta ngai ai jum da bo phone to ga ji haidri ko because ai hala ga hangma tam du di ko ya da di tumna ram khini dana do nga ai video na mi se theng bu di thengi video number wara ga nya hal de ga jum da phone to ga haidi ni ai family su pura mak surprise hoi du ni ki sanana hawai jar chai na asi news ni breaking news ni ai family gi da makta do hawai jar thongo ji sigal lai re ko ai nu pan thonga mini ai bu taste dri Howe. But I hajibo tu chungi sanana hawa jar chai hai bisiga. I very proud. Mai te ma oira ga mai te chin jak cha badam satina harawi ko but at the same time satina surprise me the shock koi ko ke chan pana hawa jar thom ba charam bado. Ai nu pana thom ba di kishum khallu de ko ai chan pan charam bado. And one more thing. Ngasi ko koi gi student namgi kaino exit Mamana, sisi piriba teacher survival kit hai na ko asi manung si kai yauri yong ne oja da piri mai keno akoi da pirak ko dune ba ko akoi satra ma khakna yesiga facial tissue layer na ko tissue layer di snacks layer ko sina electrolyte drink niko strawberry gi flavor gi
ꯑꯗꯨꯒꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯔꯣꯂꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯗꯣ wipes ama yaura'e lip balm samphanaba clip ama yaure rubber band adugagidi nail filer haibra kai hai aduma yaure gum yaure menthos ki advil kokchik pe hida masana mas khangjebadu mai ngang do kai noi da kokchi en gane de oja ge na kokchik pe hida kama and vodka vodka ama sibudi akhoi use tawgadaba nate ko because ai su thakte ai nu pa su thakte ko asi dum lai dora bani bas thi lai namna kinoi bado ko akhoi gi culture ga moi culture ga am khena bado ado vodka simaga anis ne gi shock toy pangasi ai gi amana sanana hawajar charamba amana vodka yaramba se adugadi plus keno kokchik pe hidak siga mama na khangjebado mai macha do mane kamaina oi hai do ko adunida ado hair ka mayam video se sang do khre ai video se sigadum lotion lage ko to video se okay sigadum lotion lage di hai gre lotion rio mang da ai clip machang ko tang hapam ge ko because ai ngasi se friday ni do thursday de ki ai chanu pa school chat pa hawi ni dana do thursday na kero ma class 8 kari ni heba do thursday na kero thursday ki te video clip la ho de ko just ma ki photo number ni ko first day of 8th grade hai na ko ado ngasi gi di ma kano high school da chat li heba kai hai maths class ki ma smile to ne baba this is not called smiling smile to babu mayam na su clip so ramani ko koi shanana high school chat pe ki do ngasi mati khangja ponte mati ina photo na mini haina lai ne ba ko do mana high school chat pe gi maram se sana subject puna mak to honors phange ba ko do english sorry maths na double honors ne ba adu dina mana class 6 ka bada subject puna mak mana to wi se class 7 gi course ni except for maths na 6th class 8 ki tawini hai ko double honors ate subject the double honors p de hai ba district na school district na p de khali maths ta double honors p ko akhoi gi sananta mi ba school district se adidna mana class 6 na 8 ki tawre te 7 dana 9 gi tawre ko maths se adugi ate subject gaina keno ate subject double honors bi ate subject na 6 to 7 gi tawini ba 7 dana 8 ki tawraga hajima class 8 ka rabani na kai hai kaino subject punamak se hajima class 9 gi course to duine ba class gidi except for maths because maths na ma double honors phang bani na maths na ma kaino class 10 gi maths to duine hai ba do class 10 gi maths ki damak ta di ma high school chapter ma thau tai hai ba ko aduna ma ki first period se high school da oi duine hai ba aduna ayuk nganta da high school normally mana high school chatlam da bataradi kaino माकी स्कूल बस से 7:20 द स्कूल बस लाक्तोइनी है स्कूल बस से चतोइनी को but since माना हाई स्कूल चटपनी ना 6:15 द माकी एयु की 6:15 द माकी स्कूल बस ला एबको हाई स्कूल नु हेन ngन न तवी को क्लास से अदुना 6:15 द माक चखरनी हाई स्कूल द अदु मैथ्स जावरगा मैथ्स पीरियड से लाइक 45 ला 1 hour रखंग ए फजना खंगरे अदु की क्लास तौरप लोयरगा अदुगी मु हाई स्कूल दगी स्कूल बस ना माकी स्कूल द ड्रॉप तौदुइनी हाइबा my school high school lagi my school da drop to boloraga ate subject nei class 9 gi course to 8 tak 9 gi course puna mak kenada my school da tawrani adu loiraga my school dai muk school bus na jum da drop to duine baka aduna ma ki schedule se ayuk ta first period maths high school chalaga maths class to uba adu loraga ate subject nei na high school dagi school bus na kamu my ki school da drop tawraga ate class tawraga jum da halak toine baka aduni adu haraga mayam nga sai video do number da ko ai se
मित्तगी मने पीता की खंगौदे को कि इचानो पासे मने मचा ममा की पेरेंट्स के दमकदी मचा से फना चावर्स तो पुरम इंगांग दुम ओइने खल्लिदना को अदुदुना इचानो पासे हाई स्कूल के चटलो बोरे काना खल्लगा को मने खंग इमोशनल ओइबदो को ना मिक्स फीलिंग इमोशनल खंगददा कई हाइनी दुम वखंदो कमाइना नो खंगदे मिते पी के तारे इको पता चुट हौजिवो की दी इंगांग दुम फरी तो मखा तानसु फबसु ओइबा अदुनिदा मयामदा दुम शेयर तौनिंगदना को अदुदुना इन वीडियो से दुम हापकपनी माकी क्लिप मचा मको अदो हारगा वीडियो से नुंगाइरदी लाइक शेयर सब्सक्राइब तौबिरमु कमेंट सो हाइबिरो उको नुंगाइ तेदो एंड आइगी चैनल बु आइगी वीडियो बु हानदेगी सब्सक्राइब तौबिदना सपोर्ट तौबिबो इचिनाव मयाम बुसु थैंक यू सो मच आइबु सपोर्ट तौबिबगी दमकता एंड अनोबा व्यूअर्स ओइबता डी प्लीज चैनल सिबु सपोर्ट तौबो ओइना सब्सक्राइब तौबिरमुको असी हारगा वीडियो से तुम लोइशिल लगे बाय एवरीवन को गुड नाइट मयाम नुंगाइना लेयुको बाय